Nandito tayo sa glass house. Ito ang paper or paprika. Dito nila tinanim. Marinig natin na maingay kasi maraming tao dito ngayon. Kasi binuksan ito every 1 year at maraming taong pumunta dito upang makita lamang ang tanim na ito. Samahan ninyo ako, maglibot tayo dito. Tingnan natin ang paligid. Bawal pumasok doon. Dito lang tayo sa walking area. Ang ganda tingnan ng red. Wala masyadong yellow. Nagsimula na kasi silang mag-harvest. Peppers grow in the most sustainable way possible and primarily with natural agents such as insects and birds. They produce a clean and high-quality product in an environmentally friendly way. One pepper plant can produce up to 80 peppers per growing season. Volgens mij zijn dat... Volgens mij zijn dat... zijn ze eerst lang en daarna worden ze... Oh, die moet vragen aan de meneer die er staat. Maar de Konneweg is leuk. Tenminste, ik vind het heel leuk. Dan ga ik ook nog even. Ja, die moest thuis spelen. Dat ik in het zeven. Dan wij weer verder. Oké, Moet hij morgen nog ergens in Rotterdam draven lopen? Kijken? Nou joh, die is er goed hè. Zat hij op school en dan in de vakantie Tim, een paar weken werken. aan deze kant blijven. Het staat er niet voor niks. Hey. Maar jij hebt
subscribe to my channel and share if you like this video. God bless us all until my next video.